that was found at the cross at the Golgotha. Let's take our reading from the book of 1 Corinthians chapter 1 from verse 17. A good reader, you can already go quickly. Turasoma iki cyambere ku cumi na karindwi kuko Kristo atangiye kubatiza ahubwo yananiwe kubwiriza ubutumwa bwiza ariko navugisha ubwenge bw'amagambo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana kuko byanditswe ngo izarimbuka ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga zarimbuka ubusa. Mbese none umunyabwenge arihe, umwanditsi arihe, umunyamako wo muri iki gihe arihe? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhinduye ubupfu kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'ab'isi Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso naho abagiriki bo bashaka ubwenge ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu ariko ku bahamagawe n'abayuda n'abagiriki ni Kristo ariyo mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo zisona kandi yatoranije ibinyantege byo mu isi ngo zisoni ibikomeye kandi n'ibyoheje byo mu isi n'ibiri inyuma n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana niyo ibona kuba muri Kristo Yesu waduhinduriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Amen. When Paul was writing his letter, he was in the country or in the city of Ephesus. And when he was writing this letter, he had come to understand it in the church of Corinthians that it had adopted a lot of things and some changes started to happen. And he had come to understand that people had started to create divisions among the members. And it had come to his attention that the Jews wanted now signs and miracles of the things they believed to be real and physical. And he came to understand that Greeks now are using the wisdom in things of salvation. And still it had come to his attention that the gospel of the cross had been added unto other things that wanted to show people and prove to them that the righteousness is real. For the salvation that we received unto the cross, the one who went to it was an abomination, had been cast. For in their norms and their customs, going to the cross was the most greatest punishment someone can receive. And the Greek understanding did show to them that someone has been on the cross, has been given the great punishment, can now save people who are wise and who have got that understanding. And now it became a problem to the Greeks because when the time Matthew was writing to them, he said, out of the generation of David, a king has arose.
babonaga yuko ibyo atari byo. And now there are kind of contradictions because they say the king is coming, and then the king who is coming has now been crucified. Kuko mu muryango wa Dawudi bari bamenyereye abami. For in the family or in the generation of David, only kings were coming out of them. Bari bategereje umwami ugiye kubatabara akabavana mu buretwa. And they were waiting for the king that is going to rescue them out of the slavery and the bondage of the Romans. Nuko rero ayo magambo Paul aza kuyamenya yuko yamaze kugera mu itorero ry'i Korinto, arangije afata umwanya arandika aravuga ati nyamuneka mwibuke yuko igihe nazaga iwanyu ntabwo nigeze mbwiriza nkoresheje ubwenge ahubwo nakoze imbaraga z'umusaraba. And then Paul understood that the gospel has reached, and those means have reached the church of Corinthians. He said, remember by the time I came to your praise, I did come as a wise person, but I came to you speaking about the gospel of the cross. Ariko gukomeza aravuga ati kandi uyu musaraba murimo kubona nyamuneka ku banyabwenge ubahindukiye ubupfu kandi ku njiji nkatwe uduhindukiye ubugingo buhoraho. And he said, remember the cross that I'm speaking about is foolishness to the wise men, but it is the power of the gospel to those who have been saved. Arongera akomeza aravuga ati mwibuke yuko ubuswa bw'Imana buruta ubwenge bw'abanyabwenge. And he said, remember that the foolishness of God is far wiser than the things and the thoughts of the wise men. Uburyo Imana yahisemo kugira ngo ibashe gucungura nuko hagomba kuboneka umutambyi hakaboneka n'igitambo. And the way that God chose and purposed to bring the salvation was that there should be the priest and the sacrifice. Imana igenza gutyo irangije avuga ngo rero ibyaha by'abantu byakomotse kuri Adamu, uyu ni uyu munsi gusa aho icyaha cya Adamu kigiye kikananirwa ku musaraba i Karuvali. And he said from the sin of Adam and all the badly and guilt that we got from Adam is going to be ended, and it's going to end on the cross of Calvary by crucifixion. Igihe cyose muzabumva umusaraba wa Yesu muzabumva icyaha kunanirwa, icyaha cya Adamu gucika intege. And whenever you feel the gospel of the cross, remember they're talking about the gospel that teaches about the failure and overcoming the sin at the cross. Igihe cyose muzabumva imbaraga z'umusaraba muzabumenya ngo ni ibintu Imana yakoze byananiwe kujya mu mutwe w'abanyabwenge. Whenever you hear the message or the gospel of the cross and of salvation, remember it is something that was not conceived by men, because it is something that took place at the Calvary and the cross. Reka mu gihe cyose muzabumva umusaraba wa Yesu, muzabumva Yesu ku musaraba, muzamumenya ngo ntabwo ari ibintu umuntu yabasha gusobanukirwa abishyize mu bwenge bwe, ahubwo muzamumenya ngo ni ubuntu bw'Imana bwamanutse ku musaraba i Karuvali. When you ever hear about the cross and the cross of Jesus Christ, remember it is Jesus Christ that is giving the power and the God's grace that was poured on the cross when it was at the Calvary. Aravuga ngo ku musaraba ku banyabwenge byahindutse ubupfu, ariko ku bantu baciriritse byahindutse ubugingo buhoraho. And he said the gospel of the cross was foolishness to the wise men, but now the power to the believers. Iyo tuvuga umusaraba tuba tuvuga ahantu umuntu agera abantu bakajya mu bugingo buhoraho, abandi bikabananira. When we talk of the cross, we are trying to mention where people come to the eternal life and where others fail from. Iyo tuvuga ku musaraba wa Yesu tuba tuvuga hahandi aho urutimbe rwacitsemo kabiri nuko n'abatahageraga bakahagera. When we talk of the gospel of the cross, we are trying to mention the time when the curtain was cut into pieces and people were able to access the holy of the holy places. Iyo tuvuga ku musaraba tuba tuvuga hahandi umutambyi yajyaga ajyayo rimwe gusa mu mwaka, uyu munsi ukaba hahora umutambyi w'abatambyi ariwo mwami wacu Yesu Kristo. When we talk of the cross, we are talking of the place where only once in a year the priest would go, but this time around the priest can be there for all the time. Iyo tuvuga ku musaraba tuba tuvuga ahantu abantu bageze amaso yabo agahumuka. When we talk of the cross, we are talking of the place where people went and they were blind and their eyes
For the sacrifice of the Lord itself are sufficient. ndagira ngo babwire ngo ibikorwa byose dukora tubikora nk'abana b'Imana bamaze gucungurwa, tubikora nk'abana b'Imana bamaze kugera ahakwiriye. Let me tell you that whatever we do it as the redeemed ones of God, and we do it as people of reason another level in the spiritual realm. Amaraso ya Yesu ku musaraba, Yesu ku musaraba, icyo ni igitambo gihagije kugira ngo gihindure ubuzima bwacu. Jesus Christ on the cross, the blood of Jesus that was shed on the cross, it's enough sacrifice to cleanse our heart and our sins. ndagira ngo babwire ngo ibintu tubikora kubera umusaraba, ntabwo tubikora kubera gufasha umusaraba. Whatever we do it for the sake of cross, but we don't do it to support the cross of the empowerment. Ibintu dukora tubikora kubera uko twahindutse, ntabwo tubikora ngo duhinduke. Whatever we do them because we are changed and transformed, but we don't do them to get salvation and transformation. Ibintu dukora ntabwo tubikora ngo tubabarirwe, ahubwo ibintu dukora tubikora kubera ko twababariwe. Whatever we don't do them for forgiveness, but we do them because we are forgiven. Abantu barimo kubwira ngo bakeneye kugufasha, abantu baba bakeneye kugusengera, abantu baba bakeneye gukora deliverance. Nibyo koko barabona yuko gikwiriye, ariko ikibazo ni kimwe, ntabwo baza aho uturutse bakubonye aho ugeze, ntabwo baza aho uvuye, hari ahandi hantu Imana ikuvana. There are very many people who want to counsel you, who want to transform you, who want to be deliverance to you. They are doing it because they see where you are today, but they don't know where you're coming. They don't know where you are and where you're heading to. Abantu bamwe bajya banyandikira bambwira ngo biracitse, ngo barangeneye, ngo kugira ngo habeho kumfasha kugira ngo menye iby'iwacu, kugira ngo mbashe kubivanaho. Ikibazo cyabo ni kimwe, ntabwo baza aho mva n'aho ngeze, bamboneye aho ngeze, ntabwo baza aho nturutse. Yes, many people do say to me and they send me the message, they say they want to help me to understand the spirits that are following me. Yes, they know where I am today. They don't know where I am coming from. Hari ahantu Imana irimo kutuvana, hari ahantu Imana itugejeje, hari ahantu Imana irimo kudutwara. That is where God is getting us from, that is where we are today, and that is where He is taking us to. Ikibazo bakuboneye aho ngaho, baraza bashaka kugira ibindi bakukorera, barakubwira ngo ayiwe, hari ahantu Imana ituvanye, hari ahantu Imana ituvanye. The problem is that they are thinking where you are, and they think you're coming from near, and you're coming from very far, and you're going very far, and that's what God is going to do to your life. Ndagira ngo mbwire abantu banteze amatwi ngo ndimo kuva kure, ngeze ahantu kure, ndimo kujya ahandi. I'm speaking to the people that are listening to me, that I'm coming from very far, I'm very far, and that I'm heading too far. Ndagira ngo mbwire abantu bakureba, wari impumyi, wari ahantu, wari ubwoko, ntabwo wari ishyanga, ubu wabaye ishyanga, wabaye ubwoko bw'Imana, umutambyi, hari ahantu Imana ikuvanye, hari ahantu Imana ikujyana. I'm not to tell the people that are listening to me that before you are not people, neither were a nation, but today God has turned you into people and a nation, and He's ready to do great things over your life. Ndagira ngo mbabwire ngo ku musaraba Paul arabandikira ababwira ngo mwibuke guhamagarwa kwawe, mwibuke guhamagarwa kwawe, mwibuke guhamagarwa kwawe. When Paul was writing to them, he said at the cross, remember your calling, and remember your calling. Ndagira ngo mwibuke itorero, mwibuke guhamagarwa kwawe. When you remind the church that remember your calling, Mwibuke imbabazi zabaye. remember the mercy that was given. Uwitwa Petero arandika, Peter wrote on saying aravuga ngo mu mubiri we that in his body, niwe yafashe ibyaha byacu, that he took all of niwe us yarangiza abishyira mu mubiri we, and he put them in his niwe body. yarangiza ababona ku musaraba, And then he went and was crucified on the aravuga cross. ngo birarangiye, And he said, it is over. aravuga ngo It birarangiye, is over. n'abanyamahanga ntibinjire, Now the Gentiles can enter. aravuga ngo birarangiye, He said, it is over. You can enter the aravuga ngo kingdom. birarangiye, He said, it is over. abatayisanga bayisanga, Those who are nation, now a nation. aravuga ngo birarangiye, And he said, it is over. aravuga ngo nta muyuda nta mugiriki, And he said, there is no Jew, there is no nta Gentile. mugore nta mugabo. There is no woman, there is no man. Icyo gihe ntabwo abagore babarwaga, That time women were not counted. aravuga ngo birarangiye, And he said, it is over. nta kindi kintu.
When he says to those, the cross is the power of their salvation. ku musaraba ni ugukizwa. At the cross, it is salvation. Ni ibintu bikomeza. It is something that continues. Niho dukomereza guhindukira. It is where our transformation Niho dukomeza comes from. It gutunganyirizwa. is where our transformation happens to. Ndagira ngo mbabwire. I want to tell you this. Yesu yaravuze ngo birarangiye. Jesus said it is over kugira ngo nawe usenge Imana. for you to pray to God. Yesu yaravuze ngo birarangiye. Jesus said it is over kugira ngo nawe wegere Imana. so that you can draw near to God. Mureke twegere Imana twishime. Let's draw near to God. Mureke twegere Imana dusenge. Let's draw near to Him and pray. Uremereye kujyayo. You are allowed, accepted to enter. Fatanya n'umushumba wawe musenge. Join your pastor in Fatanya prayer. n'abinginzi musenge. Join the intercessors for a prayer. Nta kibazo. It is okay. Ariko kumbwira ngo By telling me, birasaba Agustin kugira ngo azane ibitambo kugira ngo ubashe kumusengera. Rero mbabwire ngo ibyo ntabwo nemeranya nabyo. Nemera imbaraga z'umusaraba. Ni igitambo kawe. it doesn't require any sacrifice, any physical, tangible sacrifice for me to be set free. It only requires the power that was received at the cross. Igitambo cyabereye ku musaraba. The sacrifice that was made at the cross. Umutambi wagiye ku musaraba. And the priest that went on the cross. Birahagije. It is enough. Ibindi dukora Whatever we do, dukora kuri ibyo ngibyo yakoze. we do on what he did before. Ibyo turimo gukora Whatever we are doing, tubikubera kubera agakiza. we do because of Ntabwo salvation. dukora kugira ngo tubone agakiza. But we don't do them to receive salvation. Yes.
You're talking to a peasant son from a family that have been farming only more than cattle keeping. Imani fanye kule chao.
And God has brought that person from very far. uhuye nawe Imana imaze kumwuhagira. You encounter him when God has just cleansed him and washed him. gusa kubera ko ubonye kuri moto Just because you've seen on a bike ukumva yuko ukeneye kugira ibyo umoraho, and you think you can do and tell me something that you want. harumvanye ku maguru. Someone is taking out your footprint. There is a person that is taking me from very far Harungejeje hano. and he has reached me here. Dusome Abefeso ibice bitatu, ibice bibiri ku murongo wa gatatu. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabafitiye umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. ariko usibye ko batumva Only that people don't care. ubwo urashaka kugira ikindi ushaka. What else do you want me to do? On and on. Wewe muri shinga za uzabire musebe. Okay, go and sell your cows, you bring money, pray for it. Ndio mama ushaka. He said, that's what you want. Sio kama ndosha. He said, that's what people want. Ndio tunaruma zingana ya kucheza. Now take on this water for his very video. Ndio mama ushaka. He said, that's what you want. Je mzali kaitoa basi. God bring a carton of water Na milioni mbili. and 2 million. Usengere. So I pray for you. Hanyuma no byo byose bikuva byari. And then all things that are binding you are going to bow. Barabisha. They are lying to you. Ibyaba ikusanyika kuvana. What happened at the cross of Calvary? The remaining things, Principles. and the Bible principles. Ibi sigara. Whatever that is remaining, Principles. they are just principles. Na mahamu kwa kuhusu. They are principles that you need to apply. You need to see that now, Muhammad. The remaining things are only principles to apply. Kugira kuchira no kukora. For you to get rich, you need to work. Kugira kuchira no kusavinga. For you to get rich, you need to do saving. Sigara ni principle. There is a principle. Sigara na mahamu. There is a principle to apply. Ibisigaye ni amahame. There is a principle. Ntabwo Yesu yagiye ku musaraba Jesus did not go to cross uze wicare gusa amafaranga azakwiguteza. so that you can come and sit and then you have the man poured out to you. No way. No. Hari amahame. There are principles that you need to apply. Ihame Imana yakoze ni imwe. The only principle that God made Umucungura. was to redeem you. So biro byarangiza. Bimwe bidashoboka. There are things that will not happen. Ntabwo Imana yamugisha uturutse mu bantu. Oya yabima. Ariko ibyo bintu ndagira ngo mumenye neza yuko hari ibintu bigera bikabahana. Imana yabwiye abantu muzajya kurya mu gitondo muzamusanga ibintu byatunganye bararya rwose. Bari mu butayu. When they were in the wilderness, is when God spoke to the Israelites and said, you're going to be finding the food in the temple. Yanababwira ngo mujye mu gihugu cy'amata. And he told them you're going to the country that is flowing honey and milk. Ariko babwira amakuru nyayo. Let me give you the true information. Israel nta migezi y'amata itemba. There are no floods of milk in Israel. Ntabwo kimutembayo. There are no floods of honey or the rivers of honey. Icyo kora bakoze amahame. But there are upright principles Bashyiraho imitiba. and have put on all the bees. Bakoze amahame. And this time around, Bashaka abarorora. and they're grazing cows. Bakoze amahame. So they have upright principles Barahinga. and they are cultivating. Babaye igihugu cy'umugisha cy'amatungo. It became a country, a great country, a country of milk and honey. Ibi Above all, uretse kongera ibindi ku musaraba wa Yesu. don't add other things on the cross of Christ. Umusaraba wa Yesu. At the cross, Muri wo wonyine. it is the only place Umuntu agera where someone gets to akabona inzira. and finds the way. Ubona aho yabonye. And even though that person is a foolish one, Ntayibeshye. you don't go astray that way. Yesaya yarabibonye. Isaiah saw it.
Yesaya 35:8. Isaiah 35 verse 8. Read for me. kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Yesaya arabibona kera. And Isaiah saw it long time ago. Aribona bikiri kure. And he saw it from very far. Aravuga ko hazabayo inzira nyabagendwa. And he said, there shall be highway. Iyo nzira izitwa inzira y'ukwera. Iyo nzira izitwa inzira y'ukwera. And it is called a way of holiness. Abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Abagenzi nabo baba ari abaswa bazayikora. Even though the travelers might be foolish, even though you cannot be able to read, even though you don't know a lot of things, even though you're not intelligent, but by the time that God gave you grace for you and you were saved, you don't go astray. Now, you will not go astray this way. Where we got a chance. At the cross, there is a way that takes us to the kingdom of God. At the cross, there is a way that gives wisdom. At the cross, there is a way that gives wisdom. At the cross, there is a way that gives your family. At the cross, there is a way that gives your brother. At the cross, there is a way that takes spiritual promises. At the cross, there is all the fullness of blessings. I want to tell you, no any single person that can get, that will not get where you are. The problem is you have stood and you wanted other people to go for on your behalf. Let them go on your behalf and they'll pray for you. But if you don't see it in that way, join your pastors, join the intercessors, go and on your behalf. Go on your behalf. Jesus said it is over. The curtain that was covering the holy place was torn to parts. And he said, it is done. It is done. It is done. The Jews, the Greeks, the Gentiles, the women, the men, all of you, go and get there. It is over. Let me tell you, God gave us a blessing of reaching where we want to go. Did you know that? If it wasn't by the cross of Christ, I was not supposed to be a priest because I have the scars on my body. A priest should not have any body scar. Not someone going when their foot are not alleged well. A person to be a priest should not be a blemish person. No blame. A priest should not have any blame. Even the sacrifice should be blemished. That's why there came a chief priest that has no any blame. But he came still as the sacrifice that is so blameless. Now all of you people, you're all priests. Those who have a lot of blend in the body, per se. Those who are looking the other way around. Those who have scars on the body. Those who are not educated. Those who are not educated like you. Those who don't know anything much. Ideally, the priest should be blameless people with no any scar on anything bad on their body, and was supposed to be coming from the Levi's family, but because of Christ and the cross,
cross, now we became the priest. naho waba uri umuswa Even though you may be dull or foolish, iyo nzira ntabwo you uzayibera will not go astray that way. iyo nzira ngo ntaki nta ntare izahaba nta ntare izanyura muri iyo nzira There are no lions that are going to be found in that way. ndagira ngo mbwire intare z'ingore n'intare z'ingabo ntabwo iyo nzira wanyuramo I want to tell the lions and the lioness that you not go to that way. urasezeranye imbaho ziri muri parike reka zibwire cyane Are they- intare z'ingore intare z'ingabo ntabwo iyo nzira zizayinyuramo The lions and the lioness, they're not going to take that route. hari abantu bigize intare z'ingore n'abandi bigize intare z'ingabo ntabwo iyo nzira inyurwamo n'izo ntare inyurwamo n'abantu babanye ni abantu babashije kubona amaraso y'umwana w'intama y'Imana arabeza arabatunganya bemera kubana amahoro nta ntare z'ingore nta ntare z'ingore The lions will not be in that journey, they are not going to be there. But it will only need people that were cleansed by the blood of Jesus Christ, and they are now able to take that way. iyo nzira nta wundi wayiduhaye No other person that gave us that way. witwa Yesu It is a man called Jesus. aho ushaka gusubiza n'aha ngaha This is how I'm going to wind it ku from. musaraba At the cross, ku musaraba at the cross, ku musaraba at the cross, niho twaboneye umuryango it is where we receive the family. ku musaraba At the cross, twahaboneye umuryango we receive the family. ku musaraba At the cross, twahaboneye ba mama benshi we found many ku mothers. musaraba At the cross, twahaboneye bashiki bacu we benshi found our sisters ku there. musaraba At the cross, twahaboneye bakuru bacu benshi we found our brothers. twahaboneye barumuna bacu We found our young brothers and ku sisters. musaraba At the cross, twahaboneye abakobwa benshi we found good ku ladies. musaraba At the cross, twahaboneye abahungu benshi it's where we found good men. ku musaraba At the cross, twaboneye abana it's b'abakobwa where we found such a beautiful lady. At the cross, niho twaboneye umuryango that's where we found the family. nta wundi waguhesha n'umuryango usibye Yesu There is no another person that can glorify you to this family except Jesus. reka dusoreze mu Efeso Let's wind up from the igice cya kabiri mirongo icyenda na kane Ephesians. ubwaya twaza kuba dufite ubukwe bw'umwana wacu kugira ngo twihute kugira ngo tunamwana yinjire Shortly, we are going to be having a wedding of our child. Innocent umunsi nibwo abafite ubukwe hano mu kanya kagiye kuza Shortly, we are going to be receiving Innocent and Jehovah that is going to come. asomera Efeso igice cya kabiri mirongo wa cumi na kane The book of Ephesians, chapter 12, verse 14. uwo ni we mahoro yacu kuko yahinduye twebwe ababiri ku bumwe akuyeho ubwanzi ariko rusika rwari hagati yacu rutugabanya amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we ngo bazane amahoro atyo kandi ngo bombi abagire umubiri umwe abumvishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi komeza wumve yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro kuko ari we uduhesha kuko turi amaharakubiri twegera data wa twese turi mu mwuka nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse murabe mu nzu y'Imana umwami w'abami cyane Yesu, oh
it is why you go through eternal life. igihe cyose wumvise umusaraba Whenever you hear of the cross, uzajya umenya ngo niho wahuriye n'Imana. know it is your contact place with igihe God. cyose bavuze umusaraba Whenever they talk of the cross, uzajya umenya ngo niho icyaha cya Adamu cyananiriwe. know it is why you overcome the sin of Adam. igihe cyose wumvise umusaraba Whenever you hear the cross, uzajya umenya ngo niho waboneye umuryango. know it is why you go to your family from. igihe cyose wumvise umusaraba Whenever they talk of the cross, uzajya umenya ngo niho watunganyirijwe. know it is where you are built from. umusaraba At the cross, niho twaboneye umuryango. is where we see the life. umusaraba At the cross, niho twatabariwe. is where we got our help from. umusaraba At the cross, niho twaboneye gucungurwa. it is where we got our redemption. umusaraba At the cross, niho twaboneye ubuzima. is where we got to life. umusaraba At the cross, niho abantu bakirirwa. is where people get healed of their sickness. umusaraba At the cross, niho abantu bakirira. it is where people get healed. umusaraba At the cross, niho abantu baturiye imitwaro is where y'abaremerewe. people carry their burdens to. umusaraba At the cross, niho abantu bahukira. it is where people get freedom. umusaraba At the cross, niho abantu babona ubwenge. it is where people get understanding. banyura mu nzira They get through the way, ntabwo waba uri umuswa and when they are foolish, ntuyobe inzira. you cannot go astray. umusaraba At the cross, niho abantu bagera it is where people get to, bari amaharakubiri and they were from different kinds, barangiza bakabona reconciliation. but they received the reconciliation. umusaraba At the cross, niho abantu bagera it is where people get, bakabona indirimbo zo kuririmba. and they get the songs to sing. umusaraba At the cross, niho abantu bagera it is where people bakabona get, ibyiringiro byinshi. and they get the hope for the future. umusaraba At the cross, niho abantu bagera it is where people get, bakabona ibyiringiro. and they receive hope. umusaraba At the cross, niho abantu bagera it is where people get, bagatanga ibyabo nabo bahase. and they give what belongs to them without forcing them. umusaraba At the cross, niho abantu bagera it is where people get, bakabasha gutanga ituro ry'ishimwe they can give yumva byasiga n'amahoro. for their peace. umusaraba At the cross, niho umuntu agera it is where people get, bakabasha gutanga ibya cumi nawe and cy'umuhanzi. they can be able to die without someone forcing them. umusaraba At the cross, niho umuntu agera it is where people get, agakorera Imana ashaka ibihembo. and they serve God without needing to serve God. At the cross, niho umuntu agera it is where people get, agakorera ashaka abamureba ngo bamushime. and they will serve without attempting to serve God. At the cross, niho umuntu agera it is where people get, agakorera mu nzu y'Imana yera ashaka. and they serve in the house of the Lord without fear. At the cross, niho umuntu agera it is where people get, akabana n'umugore w'amahoro. ku musaraba at the cross, niho umuntu agera it is where people get, akabana n'umugabo w'amahoro. and they are set free. ku musaraba At the cross, niho umuntu agera it is where people get, agasenga n'umugabo w'ubuziraherezo. and they pray with their spouse for a long ku time. musaraba At the cross, niho umuntu agera it is where someone gets, akabona ababyeyi benshi muri yakiriye. parents and the family. ku musaraba At the cross, niho umuntu agera it is where someone gets, akabona umuryango yari incike. and find the family that has been broken. ku musaraba At the cross, niho umuntu agera it is where people get, akabona abana n'abana yagiraga. and they find children. ku musaraba At the cross, niho umuntu agera it is where people get, akabona ababyeyi. and they find parents. At the cross, umuntu agera it is where someone gets, akaruhuka. and is comforted. Iba
God. zigukize indwara yo ku rwego rwose. May it heal all the kind of sickness in life. Imbaraga z'umusaraba, the power of the cross. ziguha umunezero wabuze iminsi yose. May it give all the peace and joy that you have been. imbaraga zo ku musaraba The power that was found on the cross. ziguha umuryango. May it give this family. imbaraga z'umusaraba The power of the cross. zigukiza imibyimba. May it give all the tumors. imbaraga zo ku musaraba The power of the cross. zitunganya ubuzima bwawe. May them give an election to life. imbaraga zo ku musaraba The power of the cross. ziguhuze n'umugisha wawe. May them connect you with your destiny. The power of the cross. ziguhesha amarembo yo gukora akazi keza. May it give them opportunity to receive a good job. musaraba The power of the cross. ziha abana bawe ubwenge. May them give the children wisdom and imbaraga zo ku knowledge. musaraba The power of the cross. zihindura ibitekerezo by'umuryango wawe. May them change the mind and the thinking of your imbaraga family. zamanitse ku musaraba The power that was revealed at the cross. zitwikira igihugu cyacu. May them cover our nation. imbaraga z'umwami wacu The power of our Lord Jesus Christ. ziha umugisha abari imbere yawe. May them give a blessing upon ziha people. umugisha abarimo kugukurikira. May them bless the people that are following us. ndagira ngo mbwire wowe urimo kugukurikira. I want to speak to you that is following us. kugira ngo urimo kunyumva. You that is listening to me. hari imbaraga zabonetse ku musaraba. There is a power that was seen at the cross. birashize. izo mbaraga ziracyafite imbaraga That power still has power zabasha gukiza to heal you. zo kubasha guhindura. That can change you. mu izina rya yesu. In the name of Jesus. iyo mbaraga amajwi ari manini na hejuru. All the Amen. Haleluya. Bagaimana itu namanya? Wahuye umwami wo kusaba nahereze mana mashine shita. Makatorero umwami Yesu mashine shita. Mufasha dushimire umushumba wacu. Ariko nanone mufasha dushimire abashumba wacu. Ugeze mu mwanya mwiza ukwiriye kubahwa n'umuntu.